itangazo rya polisi y'u Rwanda. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko ibinyabiziga biri kwiyongera mu muhanda, ari nako impanuka ziyongera mu muhanda hano mu mujyi wa Kigali, mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali: Nyarugenge, Kicukiro ndetse na Gasabo. Polisi ivuga yuko buri gihe ikangurira abashoferi n'abamotari kugira ngo birinde impanuka zikunze kubera mu muhanda, ariko ntago abamotari bajya bumva. Polisi igaruka ku kibazo cy'abamotari. Umumotari umubuza kuviyora icyapa akahita kiviyora ako kanya ukireba, kandi wamwandikira ko televasiyo ugasanga yaje kuri polisi kurekarama ngo banyandikiye, ntazi uburyo banyandikiye kandi koko niwe waviyoye icyapa akireba. Abamotari nibo bantu bakunze gukora amakosa mu muhanda, wamwandikira ngo uciye nk'amabere. Abamotari bagenda nabi mu muhanda, abamotari badepasa aho bidakwiriye, abamotari bagenda bisodeka mu makamyo, ugasanga bituye mu makamyo, amakamyo arabagonze, ugasanga impanuka nibo bayiteje, kandi mu guteza akavuyo abamotari nibo baza ku mwanya wa mbere. Bityo rero polisi buri munsi ikangurira abashoferi n'abamotari kugira ngo birinde impanuka zikunze kubera mu mihanda, cyane cyane abamotari bagenda nabi mu muhanda. Ni mu gihe ibyemezo by'abasenateri byateranye bishaka kugabanya umubare wa moto zikunze gukorera hano mu mujyi wa Kigali, ndetse moto zishaje zigakurwa mu mujyi wa Kigali, ariko ibyemezo by'abasenateri byemeje yuko iki kibazo bagiye kukirebaho, izi moto zishaje zikazakurwa mu muhanda by'iteka ryose, hakaza moto zidahumanya ikirere, ndavuga moto z'umuriro, moto zikoresha umuriro w'amashanyarazi, zikoresha ibikomoka kuri esase, ubwo ni esase n'ubundi ibikomoka kuri peteroli, ni esase na mazutu, zikagabanwa hagasigaramo moto zikiri nzima, moto zishaje nazo zigakurwa mu muhanda kugira ngo zikura akajagari mu muhanda. Bityo rero ibyemezo by'abasenateri byavuze yuko iki kibazo bagiye kukigaho bakazagiteraho umukono, ariko kugeza izi saha ntago barongera kubivugaho. Bivuze ngo ariko hari itangazo rindi ryaje rya moto zizajya zijya muri controle technique, kugira ngo moto zishaje bimye controle technique zikurwe mu muhanda by'iteka ryose, kubera ko moto buriyo yashaje iba yapfuye, kubera ko iyo igonze nka moteri iguhetse rwose mwahita mubura ubuzima. Ntago ari nk'imodoka, imodoka igonze moteri ihita ihagarara, ariko moto igonze moteri ihita icuranguka. Rero muwe muri mu muvuduko mwinshi mushobora guhita muhaburira ubuzima. Polisi ivuga yuko rero ibingibi igiye kubikoraho, ndetse igiye kubishyiraho n'umukono, kuzana controle technique ya moto, ariko ntago baratangira kubishyira mu bikorwa. Nibabishyira mu bikorwa tuzabibabwira, uretse ko nyine baba bari kubitangaza yuko bigiye gukorwa, hagiye kuzaho controle technique za moto. Polisi rero ivuga yuko ibinyabiziga byinshi bikunze gukora impanuka hano mu mujyi wa Kigali ni moto n'imodoka ziri mu bwoko bwa Coaster ndetse na Ritco. Bavuga yuko arizo modoka zikunze gukora impanuka kenshi cyane, kandi zikunze gukorera impanuka mu turere dutandukanye tugize igihugu cyacu cy'u Rwanda, kubera ko izi modoka ziba zizenguruka igihugu, nk'iyivino Kigali Nyagatare, iyiva Kigali Nyamagabe, Kigali Rusizi, Kigali Bweyeye, Kigali Karongi, Kigali Nyaruguru. Urumva ko Coaster zizenguruka igihugu cyacu cy'u Rwanda. Polisi ivuga yuko rero izi modoka arizo zikunze gukora impanuka, kandi impanuka zikunze guterwa n'abashoferi. Abenshi batwara zino modoka bafite ibitotsi batasinziriye, niyo mpamvu basabye abo muri ejasi cyangwa abakuriye bano bashoferi ko bazajya babahereza umwanya wo kuryama. Umushoferi wakoze ku manywa nawe rero wongera gukora nijoro, wakoze nijoro niyongere gukora ku manywa, kugira ngo birinde impanuka zikunze kubera mu mihanda, kubera ko kutaryama kw'abashoferi nibyo biteza impanuka, no gutwara ibinyabiziga banyoye ibisindisha nibyo biteza impanuka. Abaturage bavuga yuko hari umushoferi baherutse gufata yanyoye ibisindisha arimo abatwara yerekeza mu karere ka Nyagatare. Uyu mushoferi baramutanze, afatirwa Karangazi neza hano imbere y'amabotike, hano Karangazi imbere y'amashuri neza niho yafatiwe. Uyu mushoferi rero yari atwaye ibinyabiziga yanyoye inzoga yitwa icyuma, ubwo yagendaga arimo asoma ku nzoga y'icyuma, ariko yari yajijishije. Yafashe iki cyuma agisuka mu kanuze mu gacupa k'amazi, bakajya bagira ngo ari kunywa amazi, ariko icyabatangaje nuko yari arimo agenda anywa gake gake, n'ukuntu ako gacupa yagendaga asomaho gake gake, nabo bakabona yuko atayishyashya, ndetse umuvuduko wabaye mwinshi mu muhanda, arimo agenda zigaziga mu muhanda, dore ko ngo hari imodoka yindi bari bakojejeho iri mu bwoko bw'ikamyo. Iyi modoka rero irimo ikura ibintu Uganda, niyo rero baje gukoranaho, ndetse baranatongana cyane, bareba ko umushoferi yasinze. Nibwo rero bahise abagenzi bahamagara polisi, bavuga aho baherereye, baje basanga uyu mushoferi yanyoye ibisindisha. Rero bityo polisi ivuga yuko umuturage wese uzajya utangira amakuru ku gihe azajya ashimirwa, ndetse akanahabwa n'ibihembo.
umuturage watangiye amakuru ku gihe aba arinze ubuzima bwe n'ubwa bagenzi biwe nk'abantu bakora ingendo za buri munsi. Bityo rero polisi y'u Rwanda yasabye abaturage kujya batangira amakuru ku gihe kugira ngo bazajye bakumira ibyaha bitaraba. Munyarwandakazi, nubona muri karitsiye umugore n'umugabo babanyeho nabi, babanyeho mu makimbirane, jya utangira amakuru ku gihe kugira ngo umugore n'umugabo batazicana, ukabazwa impamvu utatanze amakuru hakiri kare kandi wari ubizi. Nubona igisambo kigiye kwiba, kigiye gupfumura inzu, hamagara utangira amakuru ku gihe icyo gisambo baje kugifata. Kandi mwibuke yuko kwihanira bitabaho. Ugomba gufata umuntu nimba ari igisambo ukamujyana ku rwego rubishinzwe, ukamujyana kuri polisi cyangwa kuri RIB bakaba bamuhana. Nta muntu wemerewe kwihanira hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Bityo rero polisi yavuze yuko ibinyabiziga biri kwiyongera mu muhanda, ari nako impanuka ziyongera mu muhanda, ariko ugereranyije n'umwaka w'2025 naho bihuriye. Bavuga yuko umwaka w'2025 ariho habereyemo impanuka nyinshi cyane, ariko uyu mwaka w'2026 nta mpanuka nyinshi zikunze kuberamo, kereka impanuka yahamuye abantu benshi, impanuka yarijije abanyarwanda benshi, impanuka yabereye mu karere ka Rulindo mu murenge wa Tumba ubwo umugeni yitabaga Imana. Iyi mpanuka niyo yarijije abanyarwanda benshi cyane. Polisi ivuga yuko iyi mpanuka nibwo bwa mbere habaye impanuka nk'ingiyi iriza abantu benshi cyane, kuko iyi mpanuka imeze nka ya Yutongo ya International yigize gukora impanuka nayo abantu barakomereka. Izi nizo mpanuka zarijije abanyarwanda benshi cyane, n'iyi mpanuka nayo yarijije abanyarwanda benshi cyane. Iyi modoka ya International ubwo yakoraga impanuka hagapfamo benshi, rero nino mpanuka yapfiriyemo umugeni, ngo abandi bapfuye bageze kwa muganga, dore yuko imibare itaratangwa n'ubuvuzi aho bano barembewe. Polisi ivuga yuko kugira ngo birinde impanuka zikunze kubera mu mihanda ari ugukangurira abashoferi kujya batwara ibinyabiziga batasinze. Kandi ikindi, umuntu wese utanga akazi akajya abanza agacekinga akareba ko umushoferi ahaye imodoka azi imodoka bya nyabyo. Ikindi, abaturage bajye batangira amakuru ku gihe, kuko nk'iyi mpanuka yabaye mu karere ka Rulindo abaturage bavuga yuko ari umushoferi wabigizemo uburangare, kuko ngo yarangaye birangira imodoka irenze umuhanda. Bityo rero bivuga yuko uburangare bwinshi bwaturutse ku mushoferi. Kampani zitanga akazi, ibigo byikorera ku giti cyabo n'abantu bakenera abashoferi babatwara umunsi ku munsi, polisi yasabye ko abo ngabo muzajya mubazana mukabanza mukabahereza ikizamini, mukareba yuko bazi imodoka, kugira ngo bagere mu muhanda bakora impanuka usange barimo baragonga, usange bateje ikibazo gikomeye cyane mu muhanda. Bityo rero twajya twirinda impanuka zikunze kubera mu mihanda, kubera ko impanuka nta keza kazo, zirasenya ntago zubaka. Bityo polisi y'u Rwanda yatangije gahunda ya Gerayo Amahoro, ubwo ikangurira abashoferi n'abamotari kujya batwara ibinyabiziga neza mu muhanda kugira ngo birinde impanuka zikunze kubera mu mihanda. Mwarimu bizi n'ibinditse, abanyonzi batwara abantu n'ibintu nabo bafatiwe umwanzuro cyangwa bafatiwe icyemezo, koko abanyonzi nabo bamaze kwirara cyane. Haje udutesteri dupima abanyonzi ngo barebe yuko batanyoye ibisindisha. Umunyonzi uzajya mu muhanda yatwaye ikinyabiziga, cyane cyane abanyonzi bo mu ntara bakunze gutwara inzoga ku magare, nibo mvuga. Bano banyonzi usanga bikoreye ibibido by'urwagwa, ugasanga nyine bikoreye inzoga nk'izi ngizi, bagiye kuzajya bapimwa. Nako byaranatangiye, basigaye babapima bakareba niba batanye bitsindisha. Reba hano Karongi nibwo ejo bundi naciye nsanga abamotari barimo barabapima kugira ngo barebe yuko batanyoye ibisindisha. Rwose narahanyuze nsanga barimo barabapima. Rero bityo polisi ivuga yuko umuntu wese agomba kuba ijisho rya mugenzi wiwe, twirinda impanuka, twirinda ibintu byatuma dushyira ubuzima bwacu mu kaga. Bityo polisi yongera gushimira abanyarwanda bose batuye mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane abatangira amakuru ku gihe, kugira ngo polisi y'u Rwanda ibashe guhashya ibiyobyabwenge, irwanye ibiyobyabwenge. Ngira ngo hari inkuru muherutse kubona ku nkoranyambaga mu karere ka Muhanga, ubwo ibiyobyabwenge byamenwaga, ndavuga urwagwa rutujuje ubuziranenge rwamenwe ku mugaragaro. Ariko polisi y'u Rwanda ivuga yuko amakuru yatanzwe n'abaturage kugira ngo bamenye ko runo rwagwa ari urukorano, runo rwagwa rutujuje ibisabwa. Uru rwagwa rero bararwenga bakarupfundikira mu ducupa bakaruzana ku isoko, ariko polisi ivuga yuko iyo winjiye ahantu runo rwagwa barukorera ubona ari ahantu heza, ariko iyo urebye mu gikari aho bavuga ngo ni hari ubwiherero nibwo usanga hari umwanda uteye ubwoba. Rero hano hari abantu 3 baheruka gupfa bazize runo rwagwa ruba rwenzwe mu buryo butemewe n'amategeko, kandi ikindi barahawe ibyangombwa by'ubuziranenge, barakoraga neza, gusa nyuma ugasanga bahinduye imikorere, batangiye kwangiza ubuzima
ubuzima bw'abanyarwanda, bityo rero bino ntago polisi yabireberera. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano, amakuru nakagaruka niberwo bwa mbere ugize ko umuyoboro, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Nyemwumvaga nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Ndabakunda cyane, Imana ibahereze umugisha. We wakoze subscribe uri uw'agaciro, uri uw'ingenzi, ibyo tugezeho niwe tubikesha, n'ibyo twenda kugeraho ni wowe tubikesha. Turabakunda cyane, Imana ibarinde ibahereze umugisha. No musa turi kwa kabiri, bivuze ngo twatangiye uwa mbere. Iki cyumweru kikubere cyiza, kikubere